Ngai publis session fi barit nagamunta kajula kloy jong fi ban organize ban yang ban pelang ia kena dijalalang harus nang kami ngan korno sebenarnya kinang kren kaman ko ngan kod yan ba pascal nang bain ay ka ding kren hakane ko po Sebenarnya yai ramba pada ini nongalam ni sangkunor jong mereka jilang akan mereka por benda. But harang ikan akan mereka jaga. Ada apa kerja sukuman makan ini? Ya buat ba, ya kebab hewan ban segap, ya kimat kicura, kibere kerpang nak menda garu bagi saya pendrio. Ni makan mereka berflame. Ni apa kerja le bak sibun, kiki kibawan kerja berjumi. Tambang ngang ni siap jongkok sibunnya. Pengidan apa garunya, pengidan garu lagi, pengidan dia lah kacang gahok, pengin juit, ya ke sincar kadar dalam ini. Ada juga Pascal Nongren, bat ngayang akan dikapur, kumpulan ini dikhat, jangka parti TMC, kemudian Trinamul Kongres. Kenapa dikawin ke parti? Kenapa nak jalan ke jumi? Ngawangnya tiba ke juan juga ni ke parti. Kadang kita berkru, nagam dagi fight nong jong silang, nungkong nanong stoy. Nomor mengapi apa nong stoy? Apa nong stoy? Berapa persen kibrio kita di grassroots level? Kibrio di middle class ngelawan kita dalam kami kejinyarap jongka sarkar, kita dalam kami kejinyarap jong kinong yalam. Nomor kata kajuan juga ni ke parti, kadang kita jingkerku. Kami ni melalui jumot jeng kami ke parti, abang yang Trinamul, kami buat bagai grassroots level, dari nabi kita yang akan kita jaga, dari nabi kita syong kita kembang, dari nabi kita syong kita dukan, badai kita pak, kita syong kita syong kita tahu, kita dan donkam, ia kejinyarap jong sarkar. Ke parti TMC ke parti, kebayang bersyak, ia kimat kijura, kita terbang jong garu bagi saya pendrio penyeda yang ini kiripat hapo jong kerun dia ni beragawai. Mana tuai pi kani ke parti kadang-kadang temai menta hapo ka jara ka jong ni tang ba ka basgau teman galama haswa ba kan wan hanuro haba kam paduan ka jara ka jong ni kalaju keren berber ya kimat kijura kiberi kertang jong ka jara ka jong ni kum ka bangin pendrunga ya ka tin kasi para hapo ka kerenit ka bapra. Kata-kata kajian kerku, yui hati, media yui bagi keren KMP jong TMC hantai pon New Delhi. Kata ke parti kini KMP jong naka jala kajungi kim keren ayai. Ngada yui sama kami nak koi ke parti, ke national parti kata-kata ke parti kongres. Bat harus nam arjar arpon ngalasangnya pantrai kini ke parti. Bat balanya jia nak ke parti. Nomor kali ia kejinyarap bat kejikrai hok. Berkajing Trisha juga di parti. Kajuli kajong anak kongres keren gadau. Bat nomor kata ngam kuasu balik pai ke kongres. Nomor bangga kenal bahwa Islam arjasan ngane tu ya pi kajing akhir jongi kisang bahang. Kajing akhir jongi pai ba. Ke hak menuju ke wiki isu ke kenal. Kasih pi le kasih dari kisang kongres Islam arjasan ke bawah ya kene. Bat kebalino kalong ba hanong stan jongi. Hanong stang ngejongi, haba baru kerin dia, kima isu kejadian dia, ya ke parti kongres tambah belum berdaya mentah. Haba nong stang ngai pun bagi beriu, kia songset, kia keman toh nampak ke kongres, ngau perkat ini mabi. Bat kita, bersusu, haba ngiui, bagani ke parti kejongi, ke parti TMC ke bayang bersah, ikimat kejura, jong ke BJP. Bat kemju kembali ke jela kejongi, ke jeng sensar, jong ke BJP. Ringkap kejing terilang begini kiwai ki parti hapo jong sarkar MDA kawan rak ya kejing ma kejing bat kejing jenjar bat kejing panglat iki bai ba hapo kejelang kumju ngaku aban keren tang sau tuli kimat ki badan kam ya ka bangan pen mau ha ka bukum kan ka por ko ki bai ba jong ganong stoin ba pin singut hu ya ka ba funjiet iki nang mikmat ka ban kong haba hijit yang nang nikmat ningkong yilang kaman pek ya ka karakter lani ka jinglong jong kinong yalam lada video ya ka spa video yai lada video ka jing ko jing khia video tang sitan ka jing em tang lada video ya ka jinglong ngai fi lado na dong shadong ibarat max Milan Carboni
ide iwe irangba po nong stoin ngane thoi hi lada don election ru udai uju ubaha udai brio pasutanat bayarap ya ki pai ba hagajing syakri ki jonga kumunong yalam Bangladesh lagi bagi parti manusia ngambat lap na karena kat kajingla bakat kajingirap jong ibarin mak 9 karbani ngidan tam yun orang ba unong yalam hapo kajela kajongi kami ke parti apa kawan nak kajela kajongi kam ju perta kuma perta ki wei ke parti bangin le ya pia kane ngin le ya katai bangin wara pia kane katai ni wan menta bangi wan ha kajela iwan man panjing kersane bi I ai ro ha ka ketiga jong pi ya kajing bulan kamanung kong buon na pedang jongi ki nongrap kebangi dan apa kan non stoin konstansi dia singal tho pala da garap karang ka jongi lada penjat kamarnya lada ka do nong ngidon ha ka jing pat ngidu ya ka jing long ka jing singan ha ka bangirap nirang ka parti ka jongi ngane tho epi ka wanra lingba jong ka scheme ka bakarpang jong ka farmer assistant of rural and Meghalaya kani ka wei ni ki scheme dia bakarpang kapag wanra ka jala ka jungi na kamda jong higi nongra kan mau ha lanang iwan na kabor shi pau hajar tingka shisna hato kata ni ang kajing mantai kabar ki kemi ki pa ki long yang ki long sam haba kum ki kiski tho ya kajing kabaning kong kadai na marba ki khun ki ti ki jong phi ki wanra ya ka list jong ka kot bat kum jori ka belbok hayang jong phi banang mai ka high school ka jong ka don kata bat kadai kata bat haba kumta pia kendo jinge tang don ki kemi ki pa ki baya pa ki ang pa sam tang na marba ka jing bom dan bisa ban pen biang ya ki khun tang ki don ru ki khun ki bahaban pep school no kabang asgaw ye kalau makan ni ke parti bakawan ke asgaw ye tak jinge ka jongpi kau direct bakum ni na kamda ki kena school ki bahapo ye ka kelas 10 khadar hajar cisnam kadai nam ke jementai ban na kamda ki ba kelas 10 hajrong ban kershan ni ke bala pas kelas 10 hajrong ka kershan da ka pat kata galong kau ai ida ka laptop ka pamar ka wei nang ta sa ka pat ka jementai ka bakawan ni ke parti hiwi ya kini kisngi ki pamanta buon ki long yang ki long sam ngoi pia bagi pas ko lagi kun anda ki la pas lajen jar ban yo kam yo jam kam tam ma kini ka jingwan ju kini ka sarkar ka jung imta kalong ka jinge ka bakrau ka jing khang kedong ni ki babuan ki samla ka parti ka jung ina ta ki samla ki bala pas man kersan jam ni kular bala nangiwan na ka buar lailak telu ki jakam ngini le ban wanra hapo ka jala ka jungi batum ju ni wanra ru lengba jong ka Meghalaya Youth Empowerment Scheme ka bakarpang bagi samla la ki jet banai ka jingkersan ya ka parti ka jongi ngane thoi phi atien mangilan de pan form ya ka sarkar shispa singi mare de form ya ka sarkar ngin pentrai kamno ya ka Meghalaya Youth Empowerment Scheme ka ba shejar tangka shibnai ngong ka ne ka jingkerku ka bakrau ya phi ki samla la kan wan ka tim si ka por namar ba shejar tangka ngoi phi la ban sengkam sengjam dala jong kiskiwai kisang kilaban penbiak je pi andai ngoi pi kane kade ka jing sisa sakawai pat ka bakhado kata kalong kumbang yui hagini kiski ber kipor ka bamanta nganai nuk satang gawai ladau kupau pang ka kemi ka haban pe ju kupa ki khon ki lech school mandawan bela omdan syu nong bela lati kena ba ka hieng ka lai kendo jinge ladau omdan khau nai ngat pe tentang kali ka jok ka jungi ka mamanta bangin pan kaliang nagiway omlang bat kata kam dei karukom ini ban isngau le ran bat ka bangas ngau ye kalang makani ka parti ban kersan ni kilong yang kilong sem ka wanra lang ba jong ka women empowerment skar kani ka di ka way ka scheme ka bakarpang balada pijit ka parti TMC ngapun menasya pi poro ki paj nong stoin bala pijit ka parti TMC pangin pentrikam hadian mangila form iya ka sarkar iya kani ka Women Empowerment Scheme. Pat kani kan dairu siajar tengka nab ta kilong yang kilong sam. Nganong ya pi kilong kami. Wanam sngap ya kejeng penbiak, wanam sngap ya kejeng keran jong ki pajpa. Wanam sngap ya kejeng keran jong ki boi ki parti. Baro si kata ki keran idri judgment rio. Koi pipan kiu kari ke judgment rio. Dan ka man kiu nengkong nalayang. Bat pan kiu ya ke yang ngoi don ka mai jing kersan nagalang jong sarkar. Ni wanra ya kani ka bakarpang ngidon ni kinong yalam ki bahmat ki bayi jingai ki badon ya ka jingstat
baki bala ban penteri kami kini ka jingkali ke pun ke na ayo ka pisa ban penteri kami kini ngan chua ayu nuk sai pi tang goi ka beretam kalong ba ngan atrai ki company ngai tu ipi ban sna tang yu pulam ka company ka penlut ya ka manufacture ka jongka bat sia nadong sedang bat ciri nadong sedang tang ardengka ka pratengka pada kelesai ka pratengka ka dei ka pha jo pi ki pai ba tang ba pun na kinong yalam ki jungi ki perta i ya pi tang ba kim penteri kam ya ka dei na kata kadau ki nong yalam ha ki long ki nong yalam pun sien ki penjat pen bani pi ki pai ba namar kata khatu khatwai swa bangan syong ngamdon ka por sibun ngan syong i pitang gawai ka por kala dei yangi bangen kelanok kani ka parti ka yada yangi wat la nyempat iPhone ya ka bahkan sencara po ka jalan kaya da ini po New Delhi ka jukran ni kimat ki jura ke jongi balai ni ngidang arsa pengim ai ka jingkersan kani ka parti balai ni nang arsap ai ka jingkersan ngakerpa de ki non stoin pen iya ka partai berkawai ba nanong stoin ngin rat ding khong ke jing bangsap nanong stoin ngin yang manile ka BJP nanong stoin ngin yang manile ya ki pepun teliking mat jong kadai ka riba kita menteri ko jongi pengen penjob bangi pedi bangi kinong stoin ngimdai ki babiet ngimdai ki padang kali ngidai ki priu ki balanang belastat bangi jet ya ka parti TMC ka beri ka wei ka parti ka bala panwanra ya ki jingkela hagani ka dong ka thain ke jungi kulai sibon tang kini ki kontien ki bakendiat nagam da ka parti TMC long live kenal banjiet haga syat jong mustifang haga armio trek nagam da ka panwan ka future kalawai ke jongpi kulai sibon